Wendo bwakwa nwithirite orena Jumapili njega tariki 12 mweri jwa ina mwaka ni 2026 nibita wakabe mutharimi ngushire ngato cia mwanya ni bwega nonto bwa gututhura wetene batu ikinya nya kero mitandao yetu yekinandi at Meru TV amu we ni wotwete nyumba nteto irairi negweta katetune ka Meru ndabu gitumikeu kuma kirini kirewe na kimoni. Thank you very much. Matemo ya siasa jetite na mbere kurura cheche cia siasa ekibimino wakuma ilingone bya siasa nabo atongoria ba upinzani bagita na mbere kumeneria kiraba kuga ni utumiri bubu ibondo angishe kithirikari kwaragania mishamanio ya upinzani ekareka ria arua ria kiama kia DCP Nteresha Kikuyu na ria tiandiki banteto ake eti athingati ba Rigathi Gachagua na ti atongoria ba upinzani ake bathirite bakelerwa toia kuruta mithori ni itagari aredirite rikimenerwa ni atongeria kumandina odena guntu ine bitakiria twambiririe na kuibangania kwa byama mwanya mu byama inya bya kaumo kao ni county ya Meru kireo kiama kia nopeu irinjira ya kuibangania no ntubake uthike 2027 kiama ni kirigitie kuthura chairman ungi wa Meru County wa kiama kia nopeu Oscar Mutugi nyuma ya ura wari ku Dr. Julius Bijewe kwithira gitithunkathi na kwa gitikia ambassador Nteresha Vatican City nkiroki kiri mogaroku jange ni yegi murugamo yo kiama ikonie gutonya na ukundira kaone kamwe na UDA akiaria mwandiki munene wa kiama niwe Franklin Mweti Karote ugete kiama gitithira gikibunjwa ende gikaithira gikirungamia atongeria kuma ndena odena ite mwanya kuma kiti kia ngabana mwanka iti byama MCA ni riboti dhuraniri na gutarirwa ni Adams Muturia Wethirinja atongore bakameka no ba kaunti Meru bombete kwithira bakira Dr. Julius Bijewe wokiti kumana ngoira bombete kwithira ke Dr. William Samoei Ruto kumba kwithira ambassador nguru ne Vatican arake bombete kwithira beka thambi wingo bombete kwithira kirita ke amake itena kaithirite mukarire twa akaunti Meru ore no Oscar Mutugi bombete kwithira ko yakanya mukarire twa ke amake no ba kaunti Meru aria ke amake no peu tucokia nkatho nyingi ke thirikari ya William Samoei Ruto na deputy President Professor Kindiki no tuba kuona umwe wetu chairman wetu wa Meru County kiama kia nopeu Julius Bijewe na kwagira kwa ambassador huku na kadho nyingi mnoru ari turia utukaria leadership ya kiama na tomo wish very well Bijewe asafu kiama kia tobo agapio kagitene kaithirite branch chairman wetu wa Meru na itithite kiama na njirenje ana agikira new energy. Na even in his new role, Vatican as an ambassador, we wish him well. Itokome akadeliver na he will make us proud. Kinyana rao mendhiguru. Oyora itaira ngoge kiama kietu kia nopeu na inya yonde. Kinya the new role we believe ataweza kudeliver na to make our country shine there in Vatican. Mbugeibwaga sana na ntubwa thirikari kwithirwo ikiona ibwega kwithirwo ikia predecessor wakwa Dr. Julius Bijewe kanyaga kwithirwo agita ari balozi na turikia makeno peu tukethirwo tugikara nthi kwithirwo tukiendelea kuthikira mwingi urazu kwenda ni onto turenda kwithirwo tuna musimamo zurazu kwithirwo zukireflect kazu kama wananchi ora tutwithirwe tukithikira kugitarira zore mwananchi akuga tugethirwo tugitira mwananchi akuga na decisions cia kiama kia no peu chikethirwo chikia communicated mibango ya NDC ire kethirwo intariki 24 ikiendelea na resolution ira chikathithwa ntukuyu chikethirwo chikia communicated na no toashwe mwananchi wa Meru kiama kia no ikyo kiama kira kina interest cha Mumiru nene ankoro bagita na mbere kwa ribombete kwithira bakiwa kiama kitithira kibunjo buru na ikomba kwithira kiama kandidate nthuru ne onthe. We have resolved as the leadership ate kiama kitu kia nopeu twaita all through mwanka general election 2027 na musimamo yo kiama and the leadership is kiama kitu kitithira kikia resolved at any given time tuitite mwanka ndrebene na boyele kiama kietu kikarungika MCA ikangurungika MP
kiekera women rep, senator na kiekera governor everywhere in the Republic of Kenya. Te Meru, te Tharaka, te Isiolo, te Laikipia, everywhere together twina candidate baraba kedro baki peperusha bendera yetu ndene ya nthiguru ya Kenya. Muthia buri barombete antuita na mbere kumba kwithira betonya kiamene ki na nkuru kinyotiri bagomba kwitha ichandikithia aringi kura. Ndiromba antu bonde aspirant bonde balaba kwenda kuthungira no peu bali most welcome wekiama kia no peu wewe longama governor wewe longama senator wewe longama women rep wewe longama MCA kitikionde kwenda Tharaka. You are most welcome to no peu team and the party na tokabo support na njira cionde time yo ije kana iteiro rere antu babethe kwethira baiturira kana antu betu twinde tumba kwethira twiturira nikenda tumba kuthuro tongeria babongo bukethia bwina aja na mwananchi wende ko nkuboromba nara konde bure kiama ketu kana opo kioboromba bukuma kiamene kana opeo na turiwa tuko kandi kana ni atia tuko kandi na kandi yako ndio sauti yako. Kwa hiyo tujuke kura kenda tumba kwethira tukiomba kwethira twina sauti ne ate batu. We are ready for negotiation like any other party. Go no peu itibatere kwa taken for granted or our support be taken for granted. No. What we are saying, we are here to remain, we are here to stay. Kiripoti ya Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Dhirinja. Ka gitene wakau akari ko mantere shabore ni baikirite latirine urutingo geba thirikari ento ethingia bakiona ni ago kenera ni kiraba kuga ni maendeleo ya ento ethingia maturene boni nyuma inya ya riboti ya uthuthuria kwithira igigera latirine urutingo geba mangabana kuma gontu ngabana mutuma ento ethingia kionekana kwithira kithithe bwega kuringana na riboti ya uthuthuria. Riboti ya mwendeleo laiboni ni gutariria akariba bore ni bachumirite okatho tongeria bongavana wa kaunti ya Meru mutuma twethingia bakiwa ngwe yawe ni kuonekana kinya kura ya bakiwete moja mirandi ya inyera ngavana wa bwithitie ngavana wa Meru bombere mai bwega sana nontu bangu ge kwira witete ndene mwaka jomwe ndene ofisi, and we are saying thank you from our hearts nontu ma inya peace ratu nayo ndene Meru igintu very credible. Ngavana atokwire batu toigwa buru we must come out lazima tumare tokwire ogwa ngogie kune ndongi itukona hospitali chiwita ngogie china ndawa itukona level 5 hospital Meru ni level 6 in your regime itukona itingoge ba Meru iba kumenyero bwega ki welfare iba kuri wambe chiao ire batari agwa mutuma no mbete gutethia hospitali tere general itete kwegwete kiapungirinda wana getete giokairwa batu aciari beto bomwe baraji wari mutukare mobaikia nara na irebi nonto bwangara turatura twikite tenti na ndi tenti twitete kuga tenti tukuthirania acio tengara mai nyingi tugeta twathethekera general wariko wajaire mutuma no mbete otonya mashinani tanaja eja tuturire ndundoje tuturiri mutuma nkiona fogategera mwaka jo wathurwa mwaka jo mwe na itete nguge kurigaria muno ogategera like sibitari ya Meru General nerare kugia mugomo muno like nurses baragomana and then otegera jebeto ibarakujaira kumono mbati kumago kuroka otemo tugomo jonge jo athithwa na komba ko bare ya bwega na ngugewe na itete bwega kuluki barua bare tayari kumwata mbaru ithurano ne twetete na nikenda gatonya kibindi kenge kendete thiambere oritingwe batu atukuga mutuma twethinkia ora itango gendene mwaka jomwe aretia aongeri gipindi kenge kimwe kenda ngugiire chiawe chimbo gitatia kukamirika chimbo gitatia chimbo kamirika na turuga ngavana ogwo igwo tukugo igwo 2 term Peter Munya ogwo no ejirere mbere urengwa methikare ntore wejo chindo waikwa agriculture na national wanua injensi are moimbio ingoge patresa angambio scandals batu tukwenda obechi ndene Meru ntabo bonde bakuthukira mutumu uti muntu onthe utena scandal uti muntu onthe uti uge tu angana gitite oni kwanza ndi victim wa batareze ere ejete feki ndandre aigwa chibia bia ya bione ndacho akabito kwambia kwaka na ndi oni ngauga no to mutuma ngaugera roi mutuma tuta mutuma ngauga no mutuma no gomba nyo kinya mashinani tweni kanya mutuma turiuga ituta
motuma tuta motuma twena agoka gwa kinyo thitheru ate okamea turiuga mumero uga mutunda jwa na matunda jamenga ijo jagera wae maiga bakirike ne baukirite bamwe batongeria bara bakwagagia mutuma kiri utongeria bwawe akiwa bainge bone bari na kaita ko tumikira mwingi ndi uti uguni bareta muno mero kwa antu bote kinya accident cha mianki paka chiteki cha kuringa chu siasa na turuga accident is an accident no te itokorigara nyane ata accident igoka emwe yoka ndeje inge na imianki yake. So we are coming out to one na tumarete ko one and bau ogo ko diorongo kiringa siasa na manto ja mianki. Please keep it off. Mutumanto edinke ko ejote firefighter edire che fire station India. Actually ito komenya kako gura inge na nyire iratho kimero aria na araripire bara bochumbura mutuma na tusikando kindogo mara mianki baka gwatia na ara kenda kuranga gutinae bau bonde batuire na una mianki onde kugwata otena obaike firefighter tuchiona metho jetu mutuma arariuke mwanga ile itura chithuki cha last regime chenyu manareko za chiriuke na thai tugochiona igita zabarentore jaba munya ituthinge siasa cia thiri na mweni kanyo jore abwete kanya manto ja siasa cia manto ja ikuo ni kale ja accident iwoka like ogategera antu bakwethia mwanki kenda kwa otezima moto ogategera otezima moto ethere wategaira like timao na riokirie zima moto erere timao na rathithia na rathondeka ndenda ikwira antu bara bakurwa na mutumanto ithinkia kwa ngerekano ja mtu ja mithikari nturi na igwo bwana chokeri ndao sana no mtu ja mithikari nturi kwithira akirunga mambere akiwa ntam atikuwa kinyanthoni yaibo sana. It's very shameful. Kiripotera Mero TV kumabora mbitawa mwende walaiboni tutegere yeye mbeo mbithi na vuguvugu ya tuko kandi na aria kiari uri mukariri giti wa Kefis Joseph Ntoirwaki na ntonyete kiri siasa cia Igembe North eti na mbere kuria mbeo mbithi guciandikithia na kujukia kura nonto bwa debe ya 2027 amu akiuga nio njira ke ya sauti ya vijana kwithika igigika kiri gikabo gia siasa 2027 nayo ni kandi kana kura ya mtu mwene. Riboti ya Mukiri Nkonja. Kuokia ukireitwete bukamama ringi. Ni wari mubunge wa Igembe North Joseph Ntoirwaki na thai ari mukaririete wa Kefis ende na urete nthuke mbethe bomba kwethera ni bakumira na koya kura yo kaita ka mtu akwa niko kandi kenda bomba kwethera ni bakoreta ugaruruku maturene na kinya kuona weti na mbere na baetekere mwana siasa oro komba kwethera kia na kuba mbesa kenda bamuringira kura na riwende kabadhure mutongorio ora wina maoni na weti na mbere Ndathukua tuko kandi program erambire ni youth yembe nkubaromba baite ituene baite kwa MBC antiba watane nuntuke agutokenda utongore buboya kethibu kwenda utongore buboya bibi atetheri utongore buboya ni kureku twite ituende toye kura muntu nolie kura na kura ke sawa tukiani muntu wende oya kanya uite kura kwa kanya ya muntu ara kura kuringa kura ni mwa kuringira muntu mwe kura. So nabu antu bembe bwithira bwe maso antu amiru bwithira maso thikirie ye antu baraba kwaria bonde baba buromba kura itene akura serti kuraya wa thikiria muntu ura wende thikiria maoni yake thikiria njendeke thikiria na erekerete wa thikiria mantu yonde yakwa kwerekera inao itite na nimbio kwenda muntu ro muthura ni biatumo muthura wa thura tukumnya bio kuthura umnyuni atare thai kuri ni important antu kwithe baisua thai nantu ni important antu kumnya nimbiba kwenda ukagutho tukumnya biro kwenda obiro kona no bio koya so antu kwithe batina anjende kuthura muntu na gethe kwikisira nikinge athuri kura betho be nakyo ni kuthura muntu mwe nuntu na kwere bia kuria ukia kuthura muntu ntu na kwere yana na kwere ngiri na kwere manatano nuntu asarere kona ukaramia ke 5 yaruwa tanture nyingi antu abakurira wetanture ingi antu bakurira ni bia kurira urarira nuntu basoisiro bwithirie
kaita kau kirimukaririete wo akiareria mantu yako ni okaria na wete kinya ethira thirikari ni ombere kwethira kingazeti kontu kora kukapwethirwa operation ende ni ombere kwethira itia ntere imwe na ira cia bata muno na muno ntere iciembe ireo saidi cia kachuru akiwa ntere nicio cia bati kwethira cikianjiria kwewa operation ciri cia mbere embe itone thina twaera antu akuritha erioru na ingwitikia for sure itukundeserve kukarua thirikari yetu indone ni kurabwithirwe nga settlement ya security area disturbed lakini area nyingi kuona bandu niratirwa nuntu atala area cia Kasuru area cia Njerune area nyacia nanje Kinanduba kwina area nyingi muno kwina wati bwa security na twenda thirikari yetu yoya njukumwira ikuoya riu tumeki kwaria nguyo ngweritike antu betu baibu bakaritwe nuntu karia bwina bata Nkiripotera Meru TV kumalare Gembenot mbeta mukiri onkonja Musiasa Peter Gatera Munyana itete na mbere gukuthuranga ikuthokira akuga ni thirikari gutumira ndwangisha ki thirikari kunyamaria atongeria ba upinzani muno nyakiolotera kira akuga ni mabisa thirikari ne gukundira gacwene kamwe na akora akiri mantu yegi kwaragania mishamanio yegi siasa ningi mbithokiro kiri atongeria ba siasa muno rutererwa upinzani na raugite siasa sidire shiresha dere ite gutumira akora riboti Jeff Wagituma Ujo no Peter Gatera Munya na okuromba giti kia ugavana ja kaunti ya Meru. Huwezi kuwa na serikali ambayo inapanga mikora ya kupiga watu. Ati wewe unakuwa PS wa internal security itakuwa kazi yako ni kupanga mikora ile itakuwa ikipiga watu. Mnataka tuelekee namna hiyo? Ibu kwenda Kenya ita njireu ito umirea. Anto bonde ibewe kanya kauchwa kuro na abakendo chwambi kura oro kwenda ku support thirikari a support thirikari oro nuote kwenda support thirikari ni haki yawe ndene katiba yae ya Kenya ama namna gani niara na migambo minene thirite akimeneria thirikari ya William Ruto na munini wawe augite ni thirikari thirite kibangania antu bakura atongeria regani na thirikari na kuorotera kiara Godfrey Ototi na withirite akiurirwa ntere cha Kisumu. Uni kwenda kulaani, nataka kulaani ile kitendo ilifanyika kule Kisumu. Kwa wale wamejua kiongozi ambaye amechaguliwa na watu, a senator anaenda kwa nduka, criminals wanapangwa kuenda kumpiga. Wanamtoa kwa kule alikuwa ananyolewa, wanamtoa nje, wanampiga hadharani. Kamera zinachukua picha zao wakimpiga, na serikali hajachukua hatua yoyote. Hiyo ni kitendo cha unyama kinyume ya sheria ya Kenya na tunailaani. Serikali, kazi ya serikali ni kupea Wakenya wote security, kupea binadamu security waweze kufanya kazi zao, si kuwapiga, kuwapangia nguni waende wapige. Nande Peter Gatera Munya na kuromba kanisa gukira na guita uge bwayo. Na tunasema pia kanisa isimame imara kwa hii mambo. Because tunataka, we want a Kenya that is safe for us and that will also be safe for our children and grandchildren and our other future generations. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanafikiria Kenya inaisha leo. Kazi yao ni uporaji na fitina na kupiga watu. Nkuruki mutongeria ujo na ugite batithira bakigura ugwa na kinya batitikiria thirikari ithire kura ciao na kuga ni baibangenie bukatha kurwana thirikari monka yebere gitine. And we will not be intimidated. Kama kuna mtu anafikiria hiyo ndio njia ya kuchukua uongozi wa Kenya kwa nguvu, kwa kura ile inakuja, asahau. Sisi tutasimama imara. Sisi tumepigana vita mingi kwa Kenya hii kuhakikisha Kenya iko safe for everybody. Unajua tulipigana hata ya Maumau. Wakati mzungu alikuwa anafikiria hii nchi ni yake, ataitawala vile anataka. Hata mzungu Mwafrika hatutakubali.
We will not accept our right to be trampled on. Hiyo hatutakubali. And I'm sure Kenyans will stand up. We have stood up before. Tulikuwa hata na serikali ya Moi pia tukapigana naye mpaka tukafikisha mwisho. Arĩtie jaja arĩ ntere cia mũrunguru ne kĩrĩ kĩgongwana kĩa mathiko ja South Imenti arekinya kũthingatene na atongeria bangi bakĩama gĩkĩ. Vile naona dunia ikiendelea na vile watu wananipenda na vile watu wanapenda Meru, naona hiki tutachukua. Sawa sawa. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Ripoti wikethira eto kinyiria muthia yo ayara to kumanganiria kiri metha Nteto Meru TV ni bwega no ndonya bo tuthingatira imoko emo kirogera mitendo ya kinadi at Meru TV Kenya kumakirini kiriwe na kimoni. Thank you very much. Amu nontu baku ni tutugithe nyombe Nteto era idinegweta kadetune ka Meru mbito kabu mudharimi nkwendere gita ririega.